huzuni nyingi kuona watu wengi wanavyomuasi Mungu kwa matendo yao maovu. Hawatambui kama yeye ni muweza wa yote. Tathmini yatuonyesha katika ulimwengu na watu bilioni 8.5, lakini bilioni 2 ndio Wakristo. Tujue ya kwamba wakati tunao ni mgumu sana. Tulionayo tusipokuwa na neno lake Mungu, hakika hatuwezi kuona mbingu. Tujiweke tayari katika neno la Mungu. Linda sana moyo wako mpendwa, kuliko yote uyalindayo. Linda sana moyo wako mpendwa, kuliko yote uyalindayo. Maana ndiko kutokako chemchemu ya uzima, maana ndiko kutokako chemchemu ya uzima. Moyo kiungu muhimu, na kuomba ndugu, linda moyo wako. Moyo kiungu muhimu, na kuomba ndugu, linda moyo wako, sababu ujue utatoa hesabu kwa kila ulitendalo. Linda moyo ndugu yangu, tambua ajuaye salio lako ni Mungu. achana na ya dunia, Fanya kazi ya Bwana kwa bidii. ndugu yangu, tambua Ajuaye salio lako ni Mungu. achana na ya dunia. Fanya kazi ya Bwana kwa bidii. Ndugu yangu, tambua Ajuaye salio lako ni Mungu. achana na ya dunia. Fanya kazi ya Bwana kwa bidii. Ndugu yangu, tambua Ajuaye salio lako ni Mungu. achana na ya dunia. Fanya kazi ya Bwana kwa bidii. Safari tulio nayo, tusipokuwa na neno lake Mungu, hakika hatuwezi kuona mbingu. Tujiweke tayari katika neno la Mungu. Safari tulio nayo, tusipokuwa na neno lake Mungu, hakika hatuwezi